Koe nei te rā tuarua o hurai anei ngā taioro o te Taira whiti. Ko eke a Ngāti growth ki tētahi pai nui mā te haumitanga ki te hōtera hou o J.W. Marriott i Tamaki Makaurau. Ki Tūranga-nui-a-Kiwa i whakawhiwhia John Mink, Grace Whitehead, 24 whātau te pakeke ki te tohu public sector tipu i ngā tohu matihiko 2025. Ki kahungunu hea o whaanga matua mō kahungunu 2050, koe nei te pātai matua i ngā hui rautaki puta noa i te rohe. Ko te hui e tū mai nei ki Tāmaki Nui a Rua, hei te tuatoru o hurai. A kāti koera ngā taioro o te wā, nau mai hoki mai ki Kapu Taira whiti. Ko whakarewahia ko puta te kiriata reo Māori e kīia nei ko Kōkā. He pikitia tēnei e whai ana i te haerenga whakaora a tētahi kuia me tētahi rangatahi. I tai atu a Te Ataakura Tanirau Wickliffe o Radio Ngāti Porou ki te whakarewanga o tēnei kiriata i Tūranga-nui-a-Kiwa nei, anei tāna i kite ai, i rongo ai hoki. Ahakoa kei te heke mai te ua kei te pīata te whare kiriata o Adrian ki ngā tini whetū o Kōkā. Kei konei te whānau e whakanui ana i tēnei kiriata hou, kei konei hoki māua ko paora no te reo wirirangi o Ngāti Porou, ki te whai haere i ngā Kōkā. Nau mai, tomo mai, ki te whakarewatanga o Kōkā. We ask that Miss Williams be held in custody while on remand. We believe she's a danger to the community. Koinei te wā tuatahi, ki mua i te kāmera mo tētahi kiriata pēnei, tēnei te kaitā. He pēhea ki a koe? He ao anō i te mahi i roto i te ao o te kiriata. Me ki e tangata tauhau ki roto i tēnā ao, engari me ki nā te marae i ngā ahotanga i runga i te marae ka tae te karo i tēnei kaupapa. Ahakoa i roto i oku pakeketanga, kōreri tonu mo tēnei tūmuma ahotanga me pērā te kōrero. E nana ki a te kōtirona. Engari, he uri nā Māori. E hara tēnei i te wā tuatahi kua kitea e tātou i a koe runga i te kiriata. Engari he tuatahitanga tēnei o tō tāwana e Kōkā, a Kōkā hinetu. Kōrero mai, hea au kōrero mōna? Tēnei tua wahine nei hinetu. I tā mātou tūtakihanga tuatahi. Ka anō tā tāua ki te wānanga me te kōrero. Hea te aha. I te hihi hea ngā tino, wetai o ngā tino ia o tēnei mea te mahi kiriata. Ka mea tau ki aia. Kei a koe te wairua o tēnei kiripuaki. Kei a koe te āhuatanga e hāngai ana ki te hanga me te titiro o te mata o tēnei kiripuaki. Nō reira, waiho mā wera āhuatanga koe e arahi. Ko ngā mea o waho i tērā, tukuna māku tērā āhuatanga koe e manaki. Yeah, I heard about you old school Māoris, eh? Everything's sacred and ooh, tupu and all of that. What do you hope the movie, especially for wahine Māori and our rangatahi, will take away from this film? There are a couple of themes within it, but you see, I didn't make a film to tell people what to think or what to feel. I made a film to give people an emotional connection, a story that connects us to our whenua, our tipuna, our atua. And I hope that people can have that experience but walk away and think about what it is the film meant to them. I'm serious. I didn't want to tell people what to think or feel. That's up to them. What am I looking for? Nā, tino pai tēnei āhuatanga. Hare mātai ki te kite tēnei movie ara ko Kōkā.
Wā, me te meke, te tūmeke tēnei āhuatanga. A kā tira, kua hikina te kiriata, kei te whakahihi rawa te whatumanawa o ngā wiwi Ngāti I wai marie ki te haere a tinana mai ki te rewatanga o Kōkā. Tēnei te mihi mai oha ki ngā Kōkā o te kiriata a ko te manako kia kitea whānuitia tēnei kiriata miharo e ngā Kōkā huhua o Ngāti Porou. A tāhua o tātou kōkā nera. A kāti ki ngā tohu huarere ina anei. Ka kapua haere te rangi I etahi wā ka whitikina koutou e te rā, te kaumātoru te pāmahana tētahi. Ki Tūranga-nui-a-Kiwa ka kapua haere hoki koutou I te ata, a he rā mahana hoki, te kaumā ono te pāmahana tētahi. Ki te matawa Māui ka kite e koutou ngā kapua mo te rā katoa, te kaumārima te pāmahana tētahi. A kāti, ko te tūmanako ia kia whitikina tonu tia koutou e te rā, ko kapu Taira whiti tēnei, e mihi atu nei, noho ora mai.